Orla benadairan kawitin rawat de masani. Duwen Koasondi and Mongiong and Ezra. Taban rong. Oseben Ezra. Olemen. Bilinjing dang puk sarawi. Ariya loralap. Duwen Koasondi and Mongiong and Ezra. Duwen Koasondi and Mongiong and Ezra. Iran puk bang kusanan Ezra iralau tisu rejugaisek. Ezra iralau tisu rejugaisek memasani. Ezra kasarawi yang amor ni school ki palien kosoneden kauno. Ni kapayata kosonedo. Obil ni pataki yang men Israel kan. Au depen kosonedo kan. Melel silu memang dalam kelaman sa long trial nan. Trial iran wadawatin mensakan rawat. Kayo Ezra kosonedi maabangking school ki. Masanin yung kosoneden kauno. Kitailan anak, kitailan biltuwa sa mong yung mesra anki. O kitailan pilkin sukul ki. Masanin kauno. Kaiten makasutek mo ng classroom o yung Bible study, the Bible book sarawi, kaskuling book sarawi, anki excusin kainta makasutek sukul ki. So, kitailan naman solang, kitailan anak, kitailan kosonedi, kitailan kin. Wat-watek ang kitail, masanin God. Sukul ki, masanin God. The ononopki, masanin God. Nanti mo di karyaw, ralaw triyaw, rejigay sa klimaw, kasaya. Uya wenom kak, mon silang in God. Puyan katin pungkinuk, nintuan son tatok men, mesotakin namanangki ay tatok, mekin pataki yung aramasakan, masanin God, ni Melel. Nan King James Version, kasaya. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Talin onopukik, talin study ki masanin kot, pokot rin kak pungkin kitayal niya dahil patpatang ki masanin kot. Talin uya tronto tong kay mesirapan naman ekla, pagkatay ki patang ki masanin kot, ni pung o ni melel. Ikarban na tanek talin, kinsukul ki, wat akong kitayal. Masanin kot, pagkatay kak, wewe pagkatay ko rasuya sompatak. Sompatakan masanin kot. Katakan pastor kan, the assistant pastor kan, the tron dogan, pawekat may anki, ap koros kitayal solang, anki, uya sompatakan masanin kot. Niyan sa mga naman kitayal. Paan, kilang armas. May anak kumor, masayang ito kumor la. Akita na nanak talang witness ki yung ral masano. Akita siya talang witness ki masano o ang aras makitay si ese. Uta na tayo puko. Talang kaskuli ki yung kitay masanin ko. Paano langsung makitay paan. Witness ki yung aras kan masanin ko. Talang na siya tamang tayo koskosiya. Kating talang siya tamang tayo koskosiya. Ikasamba mong talang nanak talang school ki. Masanin ko, nan suswera lao teori kwalu ako siya. Kanayang bukan koson nito pangkin watawat ni anso kauteng koros. Kapaking suksukul kin ninrano nibong, o kanayang song koros me intinggir lole, eri kaya ampaan kapuya-puya o puya tabi. Miya bil kapayben, suksukul kin masanin kot, study kin masanin kot, magdabang kapay yung kitayl. At nagdraiban, kupuya-puya lao, puita. Kapayan magdraiban, kasukul ki masaning kot, pepeki yung masaning kot na talmor, miya kapay pa. Draibang kupuya-puya lao, draibang puita. Nan, Jeremiah risik tuwaw risik silu ko siya, kumail pan rapakin niya. Kung may pantiarye, pag kumail pan rapakin niya, sang nan mong ng kapitong mail kan unsek. Kumail pan rapakin niya, o kumail pan tiarye, pag kumail pan rapakin niya, sang ng kapitong mail kan unsek. Niya sa magdaya kang suksukul tiyo ito, wat kong tayo masaning kot, tayo kang rapakin kot, katikin. Paisa magdabang wuwagi, tako puran kot ang tayo. Magdabang kan wat kong tayo, amasin. Kas kulki yung kitay, amasin.
Nagtapan tiari. Punya tapan lol-lolanan masanin kot ni dengan wat kong trail. Aktawi wawakila kot la laut nan ranakan chorus. Igar man ako tin masanin mo ban tiari eh. Pagkumail para pakin yesang ng kapitamail kan. Unsek. Kesang nambung itay kan. Unsek. Kagdasulak tayo ng tiar kot magdasirban. Isinukiyo. Wat kong trail masin amasin. Lalu na bang kita yung wewe kila kot menet me inanen lap kilang buksarawi masa ni nang bukan Yohanes isombar silu me Christ wiya sa pumita tok pon samba sombar silu me wiya sa pumita tok pon samba tele mapung koros pa intinya ta totongkan koros me wiya niya memor pon samba sudah buke bangkakan kuliti bangkakan intinya tau kuliti iwan lapin kot men me kdai kakau tekyong we are quartering meaning and lap. Hari itu macam mana wuki quart lap minute. Magdai kan isnogi wat kong try la masin. Nan ran kan chorus ya we lol la ni te wat ka masin we lol la. Lol balau ka tin puro tok dalam banung sekla. Ani ta memor pun samba. Tanang talen wat putalen lol kila. Quart minute magdai we ka kau tok yung. Na nebesus limaur law de sa kuno ko siya. Nebesus limaur irajuri sa kuno ko siya. Kumai san ki anso ma koros, panso bukat anso suwet kay. Rianso ma magayan ki watak nom buksarawi. Der bone kaken watak nom buksarawi. An ki anso ma koros magayan ki kananagan watak masanin kot. Pagkatan nom buksarawi pak pasung watak. Kaya kayo kasampal kan kakan kita, kan kak 9 ki. 1 year, sompareo, reading schedule sompareo. Wat ko kanakela nan sompareo ka pilih trip. Katin mga kanakela pa kewa ke. Wewe kila masinin ko to kasi laban na so. Wat kop reyang pil trip nan January ke pilih trip. Pil wat ke pil nek nan neu para ke pil kop reyang pil trip. Pa ito mo na mga tanin lol kila. Udah yang wuki masih ning kotong, kita udah yang wuki kot menet, mainin lap magdawi ka kau tak yang hari. Kita langsung mau magdai lagi, kita lang kinwa da kong tail. Masih ning kot pergi, anso suwet kay met, anso pukat, anso suwet kay. Kilang suwet wana laut dan sambaran pukat, esruya ciklah. Jangan kilang news kan, nan television kan. Duwen, saka na kanin ng sambaran pugat. Kaya nanak talin, wewe ki masin ko, kupurayong kaya pupuksarabi masa nime. Nimin rana kan tudo bang perkaksang, patak melolo perkaklam patak di kamakan. Pwedama kareta, pero ay suwe ki masinin ko. Amak dama wewe ki masinin ko, kaya suwe ka talin perkaksang. Dama kaya wewe ki, depan deng, depan lol depan deng. So tayo sa kong patak pang kutong kutay magdepan pil. Kami lalo kutay pil pergang kisang patak melel me peng kutay kaskuli yung kutay ler. Karyaw tena even ekin o kapayatak kusun nedo. Ezra sukul kita masinin kot apa kapayata. Kutay suka kutay yung kapayata mekot magkutay suruwewe ki. Ikar na tanan ng kitailin, kasigul ki yung kitail. Wate kong kitail masin yung kod, pagkitailin ka, kapay yung kitail, tama kitail wat-watak. Nan, yung anislaut, isak limaw rin isak payo ko siya. Eri kumail, yay kumpakapay, makumail wuya, makumail kong wuya, tama ipatak yung kumail. Maktabakin, kapay yung kitail masin yung kod, akta wuya kumpakapay ng Christ melel. At limba kong ipanunsyak. Pagdakin, wat kong tayo lamasan. Ime masagiri, kumail yay kong pakapay, magmay kong yatami ipataki yung kumail. Magdasir kong watak masaning kot, yatong tayo pangkakwewe kitame, kot, kin song-songan pataki yung tayo. Dasir pangkakwewe ki. Na Yohanes, walu riksili sa kewa ko siya, sisa sa rikatin masan yung mensuso ko, may poson lar. Makumail pa ang peki yung ipatangkan, kumail utan pa ang uyalan ni Tumpatak Melel.
bang may bang peki yung ay patangka, magdabang kapay yung kutrail, masanin kod, magday kung yung wat-watek. Kas-kasukuki yung kutrail. Kumail pa ang peki yung ay patangkan, kumail utang bang wiyalan na iton patak, melel. Tabang wiyan sapol mo warak melel kay, magday kong peki yung. Sapol mo masanin kutrail. Kayo, tayo kak talang yung sapol mo, kod warak melel kay, magday siya wawag yung masanin kutrail, pagkita siya bang peki yung, sapol mo masanin kutrail. Tayo siya kak. Katak tanan nagtali kong wat-watek. O kapay yung kutrail. Pagkita mo yan sapol mo, disciples melel kay. Armas toto wiya wat-wataling sarawi rampukat. Aparal more kasalita, maresuto peki yung masanin kod. Pagkita, paresese. Resuto waweki. Rawiyaki mom yorong kalampit na nim sarawi pitoy pura lang aray mauring samba. Apso. Tayo ko to sarawi tayo pitoy tayo kapay yung kitail masanin ko tong kitail tayo ko to tayo rong masanin ko pil kalaw te tama kitail pil kinpen wat kong kitail tayo pil pura la tayo pil memori ki masanin ko. Amu bang kasi tayo melel tayo ya sabu me disciple sabu mo warak melel gay. Nang Rome love wano rito kayo sa kriyaw ko siya. Deep utang sa larpan, kaunta paluoro mail kan, o kare yung kumail, and kapayata, inang, and pain, insa no mail. Magkatay siya bang huwag imasanin kot, deep pang kaunta at almaur. Pagkatay siya huwag Anita ban, wato ko huwag imasanin kot ang tralo, kapay yung kutay, deep siya bang kapay, deep siya bang kapayta retile. Pagkatakan wat-wat akong tail, masanin god. Deep sa depan, wiyayong tayo ng kapayta, inangan pain, insa na tail. Pagkatakan kapayong tayo, masanin god. Pagkatakan wiyayong wat-wat akan sukoros. Kaya sa doon, tipa, chance, pwede kakaunta paluwara tayo kat. Hey, song-song bahan lelong naman katay. So lag men, may banin tama siyang bahan lelong. Song-song bahan lelong, naman katay. Apa tahu kita masih nengkot, kuburan kotong kecil. Kata saya juga penglau ya tadi. Kuburan kotong kecil melol. Tahu kita masih niong kecil. Ani perlu 5 orang laut tua ko saya. Nia kacin unseklar, kacin muyala parren mau sautu kong ral koros makin pekiong. Ani namang kabayong kecil masih nengkot, pekiong masih nengkot, mau sautu kutamban lelong kecil. Ngayon may sutya imui. Pagkita yung pepek yung masinin ko tong kacay. Karata, ngayon sautu ko tampan lelong, naman armas. May saulang larap kin pepek yung masinin ko tong ni. Nan. Labing patak laut payo, laut walu silisyak payo. Labing patak walu silisyak payo ko siya. Men mekin rong ye, pan parenda. Makin mimi lumaan ay wanim ran koros awi-awi ye ni waniman patalong ni imay. Kayo, memen makin rong ye pan parenta. Kapay pan lelong. Haramas makin wat-watak masinin kot. Kapay utang pan lelong pan lelong komoy. Pagkakin wat-watak ang masinin kot. Makin mimi lumaan imay ran koros. Tag mimi lumaan waniman kot nirakin wat-watak ang tayo sa pun memasan. Nansiyo koros. Tag mimi lumaan na wanim. Wani mo yung patulong ni imay. Kapay, utang ba ang lalong? Aramas makin wrong. Kapay yung imasan in God. Kating wiyala, memen makin wrong ye paan parenta. Memen makin kapay yung imasan in God, utang kapay paan lalong. Magimimi lumaan, wani mo ni mo ran koros. Niya kan wat-wat ak masin ng kot ang tayo rang korot. Kita mimili mga wani man kot. Kaya wani mo ba ang rita? Wani mo ba ang rita tayo yang petalong ang lole. Pagkita po sa akin, pepek yung masin ng kot magdagang wat-wat akong tayo ng tayo mo. Kasi lu, tana, opil ni pataki yung men Israel kan. Out of koson na dagan. Kasi lu, patangki. Ezra so the school kita masanin kot. Ezra kan kapayata masanin kot kalep. Awa bilgin patangki.
patangki yung Syrian Israel kan, masanin ko. Atail puko solong koros, dalam pataki yung aramasakan. Masan wit, magkatakin. Kasukul ki o kapkapayata. Nan, margalaw tayo sa kuno, sa klimaw, dali sa kuno ko siya. Eri masa niyong rail. Mon kray sakat katalanan lang. Masa niyong rail. Kumail ko wasak koros ni Samba o bataki yung aramas koros rongamao. Is kumail. Koros sapol memuyala sa solang. Imemamasa ni. Kumail ko wasak koros ni Samba o bataki yung aramas koros rongamao. Bataki yung aramas koros masanin kot. Magdragon wat-wata, dragon kapkapoyata o dragon sukulki. Labanut, pataki ang armas kan may bilanana rong. Masan wet. Pagkati kinikupuran ko, tremenda armas ang salong ala. Ap koros ang kakwali kapatapon. More so to kang kaklalong. Armas koros. Magdasi sa banguya, isin banguya. Butron lang sa banguya. Butron lang sa banguya. Patangki masinin ko. Kitay aramas may kot kapukaon ki. Kapukaon yung kitay lang uyap. Kailan mo yan to talk about it. Kailang. Naiwan isak payo isak riyaw ko siya. Kumaya ba, koros may puso niya bang uya itong kami, uya lapat sang puipang sa malarin ko. Okay, ni Christ na sa malarin ko, nakatartong tayo ngenes sarawi. Kailan ngenes sarawi reray kiyang tayo, manaman ang tayo patangki, sa pulme, masan. O tira bang uya, may lapas ang tame kinuya. Kita ay may tipan na kayo mas. At al maur mas, koros. So tramen bang kinekita meso to buya armas di panamen mas. Kital koros buya armas di panagay. Apram ka try witness yung armas. Teka kinday ang armas klanya tunay mo mas. Rangwot yet me kot buya yung ye. Karta kitay kak pataki masanin kot. Teka pataki yung armas kan mit mimina more magtry ka kato sang mas. Tuan rong amawon kot. Pura bang kailangan try more. Niya try king kapay yung kitay masanin kot o kitay pataki. Sudah mekot suwa terban dakin kitay. Pura kilang memela dal more kasalita me kitay memori yung kot ni melel. Koni retu kuno ko siya. Me pan poson o peptides la pan more la. Ame sudah pan poson pan lektek la. Kin more minam pena menameng kitay. Kin more minam pena menameng kitay. Yay masanin kot. Oni terban wawi o pataki yung aramaskan. Tawi atay puko empataki yung aramas. Dahil sa ba niting aramas? Apo dahil uyak atay puko empataki yung aramas. Masanet, may kasat ng kitayla. At ine, may ban poson, o baptize la pan maurla. Kakolokol kinang bamon. Yay masanin ko, yay kin ko maur. Yay empataki yung aramas sa meno, aramas yung poson la, baptize, aramas yung maurla. May sutra pang poson, pan lektek la. May pang rongo, sutra men kamila tama kapatake yung rail, raban lusa ng wayan kot. Raban lektek la. Lektek la yawasa ng leen kisiniyay. Kita ko sa laan kipukawat. Dahil patake yung aramaskan, masan wot, may kasal na kikitay la. Ito magdal panguya, dahil patake yung aramaskan. Aramas may pang pilata. Marang puson lates so. Akday tawi atay puko ang pataki yung rail. Irimen iren kair kila irapukat. Angi songon mongiong me Ezra angi. Mongiong ang sukulgi kapayata. Pataki yung masanin patangki masanin god.